hadisul hadi asyara an Abi Muhammad al-Hasani bin Ali an Abi Muhammad al-Hasani bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'a ma yurbuka ila ma la yurbuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Al-haditsu tsalis asyara an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-haditsu rabi'un asyara an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu samina asyara an Abi Zarrin Jundub bin Hunadata wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-haditsu salisu wal 20 an Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla al-mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'a ma baina sama'i wal ardi wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Al-haditsu sadisu wal 20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin natlu fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqatun wa ta'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu muta'ahum sadaqatun. Al-haditsu tasi'un wal 20 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Qala laqad sa'alta 'an 'aziman fa innahu layasirun 'ala ma yasarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budallaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu salata wa tu'ti zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita. Al-haditsu sani wa salasuna an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikin fil Muwatti' Musalan an Amr bin Yahya an abihi. Al-haditsu sadisu wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minan kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara ala musirin yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman. Al-haditsu saminu wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada liya waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa la yadhallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Al-haditsu sani wal 40 an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna adama law balagha dhunubuka anana samai. Al-haditsu tasi'u wa salasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawazali an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Al-haditsu hadi wal 40 an Abi Muhammad ibn Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawa'u tab'an lima jitu bihi. Rawainahu haditsun sahihun rawainahu fi kitab hujjati
Al-hadisu salisu wa salasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum la da'a jalan amwala qamin dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-hadisu hadi wa salasuna an Abil Abbas Sahl bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhuma qala. Assalamualaikum warahmatullahi